denge gel, denge Kurdistan'ı. Jinavendan uçan radyoya denge gelden başkoların hecaylı 12 mecdarı 2025 çarşamba Brüksel'e saat 10 lamede 12. Emeni uçayından avar ujede peşkeş bikin demdem azadi arebe rapoya. Vazir Parastine Yaşar Güler diyar ku balafren ser sinuri Azerbaycan Gürcistan'e ketide bis leşkere van mriye. Dul balafre kargoya ya ayde hezen havaya Türk demajı Azerbaycan'e daha Türkiye'yi ser sinuri Gürcistan'e ketexwari. Vazireta Parastine ragihan ku balafre de bis leşker hebun u komen legerin rızgarkine yen Gürcistan'e sad hevdahande gihişne cihe xırbeyan. Vazir Parastine Yaşar Gürel ser hesaba koya X ragihan ku bis leşkerin van de balafre de mirne. Salih Müslüm gut emlikarın bibejin ku Türkiye peymana dehe adare kabul kiriye endamı destere ve beriya peyde Salih Müslüm tekilleri serdan şarra ya Amerika u hevditina bi Trump re jirojnamaya xwebun re nirxan tu gut konjöktür edi amade ku gav ben avetin de hevditin al Washington'e de le sergelek xalan le hevkirin çebuye tışta heri balkeji eve ku vazire kare derbiye Türkiye luvur bu evji tevri civine buye emji vek peyde ve hevditine ji buruşla tanavin ve gaveke ereni dibinin Salih Müslüm beje ku bu selametiya Suriye mijara serekete koşnal dici terör çeteyin da işeye u ha devam dike rakirna qadaxe ku ser şerra u valin giringel nebese dibe qadaxayen leser ticaret ji ber rakirna qadaxayan ve bawaki ereni bandor leser mejibike ve mesede rahattır karbe tevbigere em tahmin dikin ku dicivin eder ve beriya bakur ruşate Suriye jihatiyeni qaşkirin ez bawarım ve derbar müjarede hafteyin peşmel Şam'e civineke berfre hore pekanin ve raydarın Amerika u koalisyonu ji dibe civinede amade bin hinge encam civinan Washington'e u helvesta Türkiye fem biken Salih Müslüm diyarkir ku peymana dehe adare jibu tevaya Suriye peymaneke giringe u balkşan servan xalan Türkiye lidiji peymane bu le emdikarın bejin ku Türkiye pişti civinan Washington'e peyman kabul kiriye evgeleke giringe Salih Müslüm heri David beje naha asimilasyon heye u entegrasyon Tüneye em duhazın liser esas demokrasi entegrasyonu Suriye'yi bibim ve em liser zagonen hukuki lihe beken ubeyi demokrasi entegrasyon ji çenabe ve Şam ji veke mej demokrasi bawer bike u Amerika ji ve müjarede bibe alikar hengi em dikarın bahsa entegrasyonu demokratik biken. Vazirete karen derve hükümeta demkiya Şam'e derbarı hevditina ala qesra spi da xuyaniye da vazirete ragihand ku de hevditina Trump o şarade lehevkirnek jibu peş ve berina entegre kirna qasede dinav arteşa Suriye'de u peymana evlehiye dinav bera Suriye ve İsrail'de çebuye vazirete Serdana Ahmet Şara ala qesra spi diroki binavkir u gut jiber ku ev cara yekeme ku lidereke Suriye ile Washington'e hatiye peşvazi kirin u hevditinek beseruk Amerika'ya rekiriye. Civinde atmosfereke dostane u avakerde pek hatiye. Dada xuyare de hat kutin ku Trump u şara lehev kirine ku peymana dahi adari bidominin kasede tevli arteşa Suriye biken u saziyen devlete jinu ve bikeniyek. Amerika'yı diyar kiriye ku evi pişkiriye hevuldanen jibu gihişna peymaneke ayşiye İsrail'e bike.
هیجای ببیر خستنه مسئله انتگره بونا قصده لناو ارتشا سوریه ده چارچوه پیمان ده آداره ده و پیکوره پیمان ده آداره ای سال یا 8 خالی دنابرا فرماندار قصده مظلوم عبدی و سروک حکومت دمکی شام احمد شر دا هات بو امزکرن 13 جوتبه جهه تکه قصده برایدار شامره لسر چاوانیا انتگراسیون هفدیتن هات بو کرن پشتی هفدیتن راگهاندون که قصده ولی هرمن خسر وکه سی tümen u du alay vere entegre kirin. Tümenek jiveke hezen anti terör ve bir koalisyona navneti ve yalidici Daiş'e ile seranseri Suriye dınava hareket edebe. Jilen siyaset medar gotun nenavendir ya demokratik kiran Suriye'ye. Jilen siyaset medar yen rojava tekildarı peşeruja Suriye ji آخوین اندام دسته سرکاتی پیدا سوریه پیشروجه سمیر العزیز دا خفتنا خود بالدکشینه سروان خالان ازمون رهبری خسر یا روجوا مدل که دیروکی اجبر کو آواکرنا جواکا که دموکراتیک اپرالی دناوا همو گلانده هاتی قبول کرن و دستک کرن سیستم نناوندی چاره سریا میسوگر کرنا جان هفش آرامی لسرانسر سوریه برده که mesajından A Partiya Suriye Peşeroje Nevruz Hasan Jidbeje şuraşe gelan be peşenktiyajinan modeleke minak avakiriye ev modelde hemu waren civaki abori perverde u siyasi de minake u dikarej bu tevaya Suriye be bebenge diyalog kendin habere reberiya khoser u desalatlar demkiya Suriye'de jibu pekanna sistemeke nenavendi devam dike mercen sereke ye gelan evin ku sistemek nenavendi veri avakirin koçperan ve gerinci waren uxe ji nu ve avakirin u pekanna aramiya li Suriye pek binen ve her paket PKT mafya خوی چاندی جواکی و پروردهی به دست بخه جبو و نناوندی بون بنگه آواکرنا سوریه دموکراتیک و پیشروجه شینین تلکوچری گوتن ام قصده مزم بکن شینین باجار تلکوچری کانتونا جزری پشکریا خو به هیزن سوریه دموکراتیک قصده آنی زمان او بانگا خورکنا خو پاراسنه کرن جناب ناوی دلال شبلی د بیجل همبری همو گفان چی ین شینین و شرط ین دایشه بن چی ین چتین دولت ترک بن هب ددن اولهی هرمه خراب بکن جبو ویجی پدیوی به خردکرنا پاراسنا جواکی و پشکریه به قصده رهیه دوی ام جی هر دم بهتر هشیار بن ولی دیجی شهر تیبت پاراسنا هرمه جی همو مترسیان بپاریزن ام تevli burana ve قصده هزن اولی کاریه هندرین و توای یکینیه لشکری زیدتر بکن یاسین محمد Muhammedi ji dibêje 14 salan serherema Bakuruşatê Sûriyê erişene divê rewşê de ya herî giring mezinkirina hêzên qesedê ye li hemberî gefan divê em biriya parastina ewlehiyê eniyê hundur bêhtir xurtir bikin divê em piştgiriya bidin qesedê asayiş û hêzên têkoşîna li dijî terorê Salih Elkino jî dibêje pêdiviya vê qonaqê bi xurtkirina parastinê heye ji bo vê jî divê em qesedê û asayişa wekî mertaleke asê û bihêz mezin bikin. لشامسی زاروک جیانا خوش دستان ناویندا چاودری مافی مروان آل سوریه سهره تکیلداری تقین آل شامه داخویانی اکتاد داخویانی ده هات گوتن لطاقه السبیری یا باجارو که کنار کریا شامه بومبه ایک جبرماهی شهر تقیه و سی زاروک جیانا خوش دستانه سبب و بویرا تراژیک به گمان دسلاتاریا شامه تبی که روزانه بویرن بویرنگی پیک تنجی دسلاتاریا دم کی حتی ناسل تو تدبیران ندایه جهشت کانون 2024 حتی نها 653 کس جبر برماهی شهر جیانا خوش دستانه جوان 389 زاروکن چلو دو جی جنن سهره بانک لکس او در دورن تکیدار کرد که دمل دست تدبیران بگرن او وان بویرن تراژیک بداوی بکن
Sekreteri Gişti Hizbullah'e got em çeken xwe bernadin. Sekreteri Gişti Hizbullah Naim Kasım tekildari mijare çek berdani daxuyaneke da raya gişti. Kasım dibêje em dev ji çeken xwe bernadin û Hizbullah tenê li herêma başûrê Çemê lîtanî peymana agirbestê nas dike. Divê İsraîl ji Lübnanê derbikeve. Her wiha dîlgirtiyan berde. Hengî jî wê avahiyên niştecîbûnê yên li Bakur di tu metirsiyan re derbas nebin. Em heta dawiya mafên xwe û hebûna xwe biparêzin. Belê godan ji me çend saat deh pêşkêşkirin ana xatir we demaş.